nyuma yo gufata Bukavu na Goma. Ingabo za Kagame na M23 bari kototera Uvira muri Kivu y'Epfo na Butembo muri Kivu ya Ruguru. Kwibanze ku rugamba rwo gufata Uvira, uwo Kagame ari gukoresha imipango nk'iyo yakoresheje afata Goma. Nukuvuga ko ari kugota umujyi wa Uvira atumbiriye kwitera turutse mu majyaruguru, iburengerazuba n'amajyepfo ubutaka. Kagame kandi ashaka gutera Uvira aturutse iburasirazuba mu mazi, akanaturuka ndetse no mu kirere. Uhereye kugota Uvira aturutse ku butaka, nyuma yo gufata Bukavu, Kagame yagaye ingabo zemo imitwe ibiri. Ingabo za Kagame zamanutse umuhanda wa N3 zivuye Bukavu, izindi zimanuka umuhanda wa Avenue de l'Abattoir zivuye mu Rwanda, aho zambukiye ku mupaka wa Rusizi zakoresheje umuhanda wa NR11 ku ruhande rw'u Rwanda, zihurira aho bita kuri Place Essence Major Vangu, maze zongera kwigabamo imitwe ibiri. Umwe umanuka umuhanda wa N5, undi umanuka umuhanda wa N2. Zamanutse umuhanda wa N5 nizo zifite mission yo gutera Uvira ziturutse mu majyaruguru y'Iburengerazuba. Zamanutse umuhanda wa N3 nizo zifite mission yo gutera Uvira ziturutse mu Burengerazuba no mu majyepfo. Zamanutse umuhanda wa N5 zirimo kandi maneko ziri gushakisha amakuru yose y'abageze kuri Denis Mukwege kuko Kagame ashaka kumwica. Izi maneko zishinzwe guhiga Dogiteri Mukwege ukware, ubu zamaze gucengera no kujagajaga ibitaro bya Panzi na Foundation Panzi, aho bari kugenda nono umuntu wese ushobora kuba ari uko avugana na Dogiteri Mukwege. Izi zamanutse umuhanda wa N5 kandi zifite mission yo gucunga umupaka wa Kongo no Burundi. Izi nizo zafashe Kamanyora kandi nizo zikunda kugaragara hafi y'uruzi rwa Rusizi ku mupaka nyine no Burundi. Kagame kandi yahaye bamwe muri izo ngabo mission yo kwiyoberanya nk'impunzi z'abanyekongo, hanyuma bagacengera i Burundi mu rwego rwo gutegura uburyo Kagame na Museveni azahiga ubutegetsi bw'i Burundi. Kagame na Museveni bakababona ko gufata ubutegetsi bw'u Burundi ari ngombwa mu rwego rwo gukomeza urugamba rushobora no kugera i Kinshasa. Mbese bashaka gukora nk'ibyo bakoze mu 1996 igihe bakoraga kudeta bagakuraho Sylvestre Ntibantunganya bagashyiraho Petero Buyoya mbere yo gutera Kongo. Defense Party yabamanutse umuhanda wa N5 yamaze gusesera muri Uvira, mu gihe hari abandi bamaze kugera aho bazashyira position mu misozi ikikije Uvira. Kugeza ubu bamaze kandi gucukura ibyo bari guhishamo intwaro Ndungutu, Runingo na Kiriba. Abandi bo bihishe Kiku, Tema, Kingwengwe hafi y'ikiyaga cya Gatobo, aho bategereje ko abaciye mu muhanda wa N2 nabo bagera muri position zabo mu bice bikikije Uvira. Bamwe muri aba bihishe Kiku, Tema na Kingwengwe bamaze kugira mu Minembwe, aho bahuye namwe bari banyuze umuhanda wa N2. Bakaba bari gukorera hamwe batoza abanyamurenge bo muri Twirwaneho. Muri abo bamanutse umuhanda wa N5 arabagiye i Remera n'Umurenge kandi gutoza abandi banyamurenge bashaka kwifashisha mu gutera Uvira. Abamanutse umuhanda wa N2 bamaze kugera ku Mituga, bakaba bafite intego yo gukomeza bakagera na Moya wa Maza na Rusangi. Aha niho bazakomereza bagera Mazomeno. Nyuma yo kugera Mazomeno noneho nibwo bazafata umuhanda wa R521 bagakomeza kugera i Rulimba. Nibagera Rulimba bazigabamo kabiri, igice kimwe kinini kandi kizamuka amajyaruguru mu muhanda wa N5, igice kindi gitoya kizamanuka mu majyepfo cyerekeza Karemi mu ntara ya Tanganyika. Cya gice kinini cyazamutse kuri N2 kizagenda paka Fizi na Baraka. Aha niho igice bazigabamo gatatu. Bamwe bazamanuka bagiye mu Minembwe uhurirayo n'abaturutse mu muhanda wa N5, n'abandi bamaze kujya mu Minembwe banyuze mu Biyonga, Ngomeyano, Ibashiro na Turambo. No kuvuga igice cye cyamanutse kuri N2 kikahoranya ibitwe bya Itombwe kigahinduka mu Minembwe. Iki gice kandi cyamanukiye kuri N2 nicyo cyageze muri sheferi ya Ngoshe y'umwami wa Ngoshe witwa Weza wa gatatu Ndatabaye barayisahura. Cya gice twavuze kigomba kunyura Ibaraka na Fizi nicyo gifite amakamyo arimo utwato tuzwi nka speedboat. Utwato tunyaruka akarori tumwe marine isanzwe ikoresha mu kiyaga cya Kivu. Bakaba rero bateganya kwifashisha izi speedboats mu kugaba ibitero kuri Uvira baturutse mu mazi ya Tanganyika. Kuri RDF yo gutegura drone zizajya Iminembwe
nyuma y'uko ikigo cy'indege cya Minembwe gifashwe. Izi nzira nazo zikaba zizifashishwa mu kugaba nyine ibitero kuri Uvira. Mu rwego rwo gutegura ibitero kuri Uvira, Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Museveni n'abasirikare ba UPDF bahuye i Kigali na General Muganga ngo banoze umugambi wo gufata Uvira. Banavuganye kandi ko bagomba gukora ibishoboka byose ngo hatongera kuvuka amahari nk'ayavutse Goma hagati ya RDF na UPDF. Hagati aho hari abari kwibaza impamvu Kagame akomeje gutinda gufata Uvira. Niyo mwibuka neza, nyuma yo gufata Goma, Kagame yashyize imbaraga nyinshi mu gufata Bukavu ku buryo byatunguye Tshisekedi kuntu kabahise ifatwa ako kanya. Aha rero haribazwa niba hari impamvu iri kubuza Kagame, cyane cyane ko amaze iminsi ahanganye n'ibihano bari gufatira ingabo ze n'ubucuruzi. Byanashoboka ko Kagame ubu afite ikibazo cy'uko intwaro zaba zaramushiranye, akaba adafite ibikoresho bihagije yakwifashisha mu gufata umujyi wa Uvira. Bikaba byaba ariyo mpamvu Kagame yabwiye Abanyarwanda ko bagomba kwitegura kwizirika umukanda mu minsi iri imbere. Nk'uko mubizi rero, ukenyera umukandara wo kujya ku rugamba ntagomba kwirata nk'ukenyera umukandara atabarutse ku rugamba. Mu gihe tugikurikirana iby'uru rugamba, reka tube dusubikiye aha. Mugire amahoro n'urugwiro kandi rumwe witeka.